Alright, ayan, naimbag, ken natutudo amalem tayo mga kasin. At kanato yung route di programa nga napaulwan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Ayan, programa apakaibasaan di surat pakasaritaan di parikot iti biag ti may sa pagayam tayo nga agpro-problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kanato yung manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangted biag ti may sa nga pakasaritaan nga iti udi na agad ada parikot na ngayon tayo tumit balakadan. Ayan. Kaya kabkablawang kayo itinaragsak ka pa nagbibuya sa di naman napaset ti lubong ti ayan yung ita. Good morning, good afternoon, and good evening mga kasin. At sabay kumakit adda kay lata itinasaya at akasasaad inte nga roden rogyan dati pakasaritaan ni Tonyo iti Pangasinan. Sagudayan nga ti surat ni Pagayam nga nagpailinged itinagan at Tonyo. Dear Kasin, sakbay ko man nga iburay ti pakasaritak. Kablawang kay man tinaragsak nga aldaw yu di tanemar si studio. Kastameten kablaawak man kasin yung negati padak nga dumdum nga kinagbibuya ti deto nga programa. Ilinged naklatan itinagan Atonyo nga tubo kay nagdanaed dito'y Pangasinan. May sakmat kadagiti kanayon nga mang subsubaybay kadagiti letter reading program show kay ni Dadim iti fan page show iti Facebook kasinyong kasamaten iti YouTube channel nga Nemars Studio. Ket naawis met tiriknak nga mangibinglay iti pakasarita nga miniti agdama ket adda anak iti parikot. Nga kayat kung nga pabalakadan kada kayo. Nagayatak iti pudpudno ken ni Lizel kasinyong kerin keddengkon nga iso ti agbalin nga katakunay-nay ko iti biag. Iso nga rod nga raramidik ti amin tapno di kasta ket makaurnungak tapno addanto ti pagkalay sami. Ngay mo pat atawenen ti relasyon mi idita madiyak mat lang makaurnungan. Marigatan nak nga agurnong gaputa na idalit ti sakit ti inak. Malaksid at tultulungak ti pamilyak. Tultulungak pa'y ni Lisel no agkasapulan iti kwarta. Kat nakla at aklatan kasinyong tatimay sa nga aldaw awan na pulos. Awan matapulos ti senyales na nga nagbaawen wino nagmaumawen ti panagayat ni Lisel kanyak. Idi ta makiwin na suwasen ket kunana. Naamiris ko nga awanin ti panagayat ko king ka. Tunyo, hanya. Kasano ko ma? Awan mo ti amok nga nagbasulak king ka, Lisel. Awan mo ti amok kay naramid ko nga madiking ka. Ti kinagpaisuan na. Inpaay ko ti amin ko king ka. Takurang nalaingan, ited ko ti amin na sapul ko king ka. Takayat kong karod nga may ited di ti kasapulam. Ngimsan nga dayta. Saan nga dayta ti rason na. Ngim apay nga rod. Apay nga rod. Apay nga bigla matlatan, kalaat matlatan ng bagam nga awanin ti panagayat mo kanyak, Lisel. Anya nga gapo. Ibagam ko mga rabrabak kalaeng. Ibagam ko mga saan nga pudno ti imbagam. Pakawanan na kumaton niyo. Ha? Ang
Pudno ti kunak. Pudno amin nga imbaga kika. Haniya. Saan? Saan, Lisel? Isarding mo kumandet ang harabak mo kaputan na sakit. Nasakit dito nga panang rabak mo kanya. Ngim saan ka mga rabak tunyo. Makiwid na swasakin ka. Ngim apay. Himagam kanyak no apay. Adda ka di sa baling nga lalaki itibiyag mo. Adda ka di sa baling nga ipatpateg mo. Lisel, ibagam kuma. Saanin nga lasken pa nga maamam no anya tirasun na. Ngimlipatin na kumanton nyo. Kasti pa nang sursurog ba't kamanglipat king ka. Lisel, saan? Saan kumalis? I'm sorry, Tonyo. Lisel. Lisel! 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 Nagsubli ka, Lisel! 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 Ay, istunan detang baraw. Apay, tama lang. Agbarbartek ka. Iti urel. Kasta unay la. Ay, nakatado deta na ibus mo kaboten. Bayan naklaing datang. Anya. Ay, mabalin aya nga baybayan ka. Dadaelam mo tan ti bagay. Baraw. Nasakit unay inaramid ni Lisel tatang. Ay na. Naitalaangan ti pagbarbartek ang baraw. Nagado nga babae dita. Ang nilaing Lisel ti patpating ko tatang. Iso na laing ti kahit kung agbaling nga katakunay na ko itibiyag. Agiman niya garot tinarabid na nakiwin na swasking kan. Uray no saan naman nga aklunen. Ada siguro na nasa pulad na, no nabirukan na nasa bali alalaki. Ang imaapay tatang. Dahil talaunay ti Jack maawatan. Inten kumit amin ken kuhana. Apay, anya kumati nagkurkuranga ken kuhana tatang. Alaman? Ay Jack amo abarok. Dahil ti Jack masungbatan. Agpaiso nga maluksaw kami iti. Taad-adda pa yun nga tultulungam ti kaayan-ayat mo. Ngem ti mismo nga inam. Idi ta na idalit iti sakit kadag kasapulan tayo. Iti igatang iti agas na. Ang inaramid ko ti amin nga kabailag tatang. Alada agditaan barok. Ang nasken ka di. Nga agbarbartek ka kat dadaelam ti bagay. Kapulang iti deja nga babae. Nagsakit tata. Awan na pulos ti amok arason. Awan na pulos ti amok. Nga makagapuno apay nga kila at latan nga nagmaumaw ti panagayat na kanya. Iso nga jak pulos mamati tatang. Jak pulos patyen nga awanin ti panagayat ni Lisel kanya. Ay dapat di ka mamati kat iso na nga mismo tinangibaga barok. Iso nga mismo tinakiwin na swasking ka. Aklo nemon tinapasamak. Ubing kapay, tunyo baraw. Katsala nga iso ti babae di ti lubong. Manong, may kanmangan tayon. Nakailatan natin ko. Sa anak nga mabisin. Umaiglat na nagkape. Ay na manong umanaya ta kape nga ipaunig mo. Aglalukit ni, inka agtrabaho. Ay, nasisayat pa kiti no sa anak ka mapalagtrabaho. Ha? Taapay mo't manong. Gaputawan mo't serserbiran nga agtrabaho akpay. Saan ka man ngagsasaoti kasta manong? Saan nga gapo ta nagsina kayon kini Manang Lisel? Ket isardeng mo matin di pa nagtrabaho. Kasano kami nga rodin nga mangnamnama mo titulong mo. Nang runa kininanang nga agkasapulan iti agas na.
Gusto ti ko na mading ko. Sana mabalin nga sardeng ko ti panagtrabaho. Pasensyakan. Pasensyakan no, naibagak man ti kastay. Manong, nasakit lang amin kanyak ading ko tinapasama. Maawatan kamit kit di manong. Angim, kasano, di ka mangmangan. Gapula ka tayo nga panagsinayo kin manang Lisel. Saan mo kumamat nga? Ipalubos nga. Maapektaran ti salunat mo. Kasano ka pengar nga makapagtrabaho no. Awan ti pamigsam tadi kamit mangmangan. Talaga nga awan laing ti ganas ko nga mangan ating ko. Umanay dito yung kapen. Kahit numabisina. Kompormento latad di mabalin ko nga kanin. Mala, bagbagaan ka lang manong Saan lang ni Manang Lisel ti babae dito ilubo. Kasta mo timbaga di tatang. Angin mo patatawin ti relasyon mi. Akilaat-latan nga. Kilaat-latan nga nakiwil naswas kanyak ni Lisel. Ala. Sapay ko mamanong ta. Mailiw-liwag mong tumot ti amin. Sapay ko ma. Ta makasapol kanto ti baro nga ayat mo. Parito nyo! Parito nyo! Parito nyo! Ay. Paring Hil. Itayak pa lang pagpagunikin ka. Ang imkaslawan ti bang mangig mo? Pasensyakan. Ada ka dito problema? Ay na. Saan mong ibaga nga? Gapo pa ilaeng ti panagsinayo ken ni Lisel. Iso nga, saan mo nga mapagsusurot ti araramidam? Ay, kasano nga rotin no makita na ka ti boss tayo ta. Ungtan na ka, isupe nga pa kay ikatam iti trabaho. Nagrigat kami nga mailiwliwag ti amin paring Hil. Aging gayta, burburot siya pala kanyak. No apeng nga kalaat-latan nga nakisina kanyak ni Lisel. Kasta nga talaga di babae. Ay na, nagrigat nga awatin ida. Siguro agad nakasapulin iti sa bali. Ang jackpot yun paring Hil. Kasi latan nga kaalisto na nga. Lipatin nan ti panagat na kanyak. Ala kita aklonem kumamit nga adamot ti nagkurkurangam ken kuana ta. Gapo ta busy kamot adot pa ka kumikumam ti trabaho. Siguro aket magnamnama iti adu nga oras mo para ken kuana. Una nga minted kumit ti amin. Kining paawat kumit ken kuana. Nga iso nga agtrabaho ak kinag side line na sagpaminsan tapno no ti kasta. Alis tuwak nga makaurnong para iti panagkalay sa amin to. Angim. Diyak ka mo, pare. Diyak ka talagang maawatan. Iso nga aging gaita. Diyak pulos mamati nga nagbaliwen ni. Wano na po kawin ti panagayat ni Lisel kanyak. Ay na. Aging ka nga dayta ti pamatim paring nga tunyo. Saan kanto nga makalipat? Saan mo nga mailiwliwag deta marikiriknam no kasta? Aklunem nga minen. Ket ikararag mo. Nga sapi ko ma. Tamalipatam tumitlaeng ni Lisel. Ket addan to dumting nga baro nga ayat. Diya ka mo no mapasamak to deta paring Hil. Ay na. Mapasamag deta no kayat mo lakit de. Babaam. Taireto ka man kadagiti amok. Adda dagiti kakasinsin ko nga napipintas nga may bagay king ka. Baam tano addan to tigundaway na. Imbitarang kanto, no, dagpasken nga kasinsin ko. Ay, adamot ki di, adda diti mapanpanulot ko nga kasinsin ko. Ay, sunalaeng ta, single mom. Okay la ka di king ka ti single mom. Awal pa iti panunot ko dayta paring Hil. Kunamla dayta, angem, into no maamamom ti kasinsin ko, baka, kilaat ba't kagbaliw dayta panunot mo? Malala, panawang ka pa, ingem na eh.
ipamaysam ta trabaho. Abangan no dito at pakit ikatam dito'y trabaho tayo. Sige, paring Hil. Agyaman na. Ala, panawag ka pa nga ron. Ay, Tonyo, barang. Ay, si kagaya man ti Marites. Kung nagtupay nga si kadayta. Agawid ka ka din. Oo, nanti. Nagsadsadak lang ti lugang ko. Agkalugan tan. Yan ta nga may samot nga lugar ti pagawitan ta. Nagapam ka diyan, ti. Adalang na pang ko siningir di ta nga nakautang kanya. Napanak nakiinistorya ka dagiti gagayim ko. Dito ili. Naiwan gayam. Alak makiandi nga yaking kabaraw. Ha? Akit na amwak. Nga nakiwin naswas king kan, nilisel nga kaayan-ayat mo iti upat nga tawen. Nadamag yung gaya mo, nanti. Aywan siyak tupay ti kunam. Ang mas daawak laeng baraw. Nabayag kayon, nga agayan-ayat saan ka di? Oo, nanti. Ang awan mo ti makitkitak nga sa bali nga lalaki nga mangitultulnog kinkwana wenno kadkadwana no mapan iti trabaho na. Ay aguray ka, nabayag gaya man nga saan nga naban nagtrabaho. Ha? Ken maysa ilaklako da pa yan ti balay ken lute da. Taadda ka no panggeb da nga mapan agyan ije Manila. Anya? Gusto ka diti magbagayo, anti? Wine, day ta ti damag ko. Ilaklako da kano ti house and lot da. Ken dagiti sanikwada. Tamapan da kano nagyan ije Manila. Kasta ka di. Wine. Nya karon amaw, awan pulos ti makaammo no apay nga kila at latan nga nagdesisyon da nga umakar da ije Manila. Uray siyak, anti. Awan ti amok ka dayta. Nasaysaya at siguro. No umadayudan dito lugar tayo. Baring no alalistok to nga malipatan ni Lisel. Alawit barbaring Nadyak man mo. Ay, mas daawak nga talaga. Tabiglamat latan nga nakisinaking ka. Ay. Kadag iti kalabas, madmadlaw ko ni Lisel nga kaslaawan ti ganay-gay na. Ha? Tsaka mo kanay nga naliday. Kasla saan nga naragsak dito'y lugar tayo. Anya? Tsaka mo nupod no pudno ti atap ka. Anya nga atap, anti? Miyaan saanan, lipate mo barok. Basta, impakaamok laking ka. Nga, ada panggab da nga mapan ija Manila. Ijay dan nga agnaed, iso nga ilaklako dan, tibalay da. Umay ka, pare. Tayam amo ka kadi kasinsin ko nga agpa-birthday. Ha? Ti amok no ti kasinsin mo amis mo ti ag-birthday, paring Hil. Saan? Agpa-birthday ko na, agaputa ti anak na ti ag-birthday. Iyam amo ka kini Maybel. Dati bagbagak king ka nga single ma'am nga kasinsin ko. Ha? Salatan. Umanayin nga makipanganta. Kung makiinom ti arak, no adda. Sa no agawid, paring Hil. Ay na, sana mabaling. Amom ka di, nga dayta talaga ti pinanggap ko. Ginandat ko nga imay dito eh. Ngayon nalukoy ka nga umay. Takayat ka ngayam amo kini Maybel la kasinsin ko. Kanayon kalaangan nga na naliday, ije trabaho tayo. Paring Tonyo. Iso nga amangan no inton iyam amukan kini Maybel. Agsubli ti dati nga ragsak ken ganay kay mong agtrabaho. Ha? Ay, agor ka. Ay, di dyan.
Dahil kaya man ni Kasinsin. Kasin! Kasin, Maybel! Ay, si Kagayang Kasim. Ay, Wen. Ah, napanantay ka anak ka. Nakablaawak ti happy birthday. Aday jay, kadwa na di kiti ubing, agaayam da jay uneg. Ay, madamdam ang arot. Iyam amok man ken ka, dati ka opisinaak. Ay, siyak ni Maybel. Kasinsin ko ni Hill. Ay, aguni ka Paring Tonyo. Siyak ni Tonyo. Kablaawak ti anak mo iti happy birthday. Ay, agyaman nak. Nice meeting you, Tonyo. Ay, aguni ka. Nice meeting you too, Maybel. Oh, agtugaw kayo. Tamadamdam malaing rogyan tayo itong tipandangan. Ay, saan? Ibati ka pala dito Kasin Maybel. Takasaritam pala ti ka opisina. Kasaritam ni Paring Tonyo. Tayo nakman alayan ti ka anak takablaawak man, taitid ko dito regalo king kuana. Sige, Kasin. Sige. Panawang kay pengarod. Oh, agbinminat ba talata ka din? Ay, kuha. Awan nga minti amok nga ibaga. Ulitek. Happy birthday kada ti anak mo. Mabalin ka din nga maamuan? No, sa dino ti ayan ti ama ti anak mo? Ti kinaadumit ka mabali mo sa ludsudin, tayo tapelang mat ka banag. Ay, pasensya kan. Makuryosak lang amin. Okay lang. Awanan ti ama ni Junjun nga anak ko. Balo ka kadi, so nga single mom ka? Ay, nasaan? Kahit ko sawen, awanin iso na itibiyag mi nga agina. Gaputa. Naduktalak nga si papamilya gayam. Idi, agdadagsena kon. Wen, adagayam asawan ti loko. Pamilyado gayam. Angim naladawin idi naduktalak. Taba si kugak maten. Nagkarumod day dyan nga lalaki. Isupay Ngam saan na balik ko na. Tadamit ni Junjun nga blessing. Ano saan ko kumamit ka na mo ti amana? Saan kumamit ka dimting itibiyag ko ni Junjun? Ngam okay lang kanya. Naka-move on akon. Nailiwliwag kon ti amin. Ken awanin ti nasakit a bakrang kupay kaday nga lalaki. Nasayat no kasta. Kensi ka? Anya mo ti pa kaistoryaam? Ay na amuklatan ni kasinsin ko nga Hill saan nakangayam amukan niyak? No, saan ka mat nga? Single akas kanya. Single dad ka kadi? Weno single laeng? Single laeng. Pwede anak ko. Nagloko talaga di siya nga kasinsin ko. Pasensya ka kinkwanan okay lang. Di ka nagpaiswanan na. Maragsa ka ta. Inyam amuna ka kanyak. Talaga? Uwen Maybel. Maragsa ka tanam amuka. Pudno gayam ti ko na ti kasinsin mo kanyak. Ala, anya ti bagbaka na, may panggap kanyak. Nga napintas ka. Nga uredan anak mo kat sana malasin. Ala. Tilad damat kay bagbagan ni Hill. Agpaisumat ti kunana. Napintas ka, Maybel. Sinayang nakalaing ti lalaki nga nakasikugking ka. Mabaling ka din nga. Makipagsiningid king ka. Ape ko mga saan? Awan met mo kadakes na, Tonyo. Agyaman at nukasta, Maybel. Mabaling nga rin nga. Maalati. Cellphone number mo, no?
Iyad ka ti Facebook? Okay laeng. Agyamanak no kasta. Ay, sumrek ka, Antonio. Da ka man dita paraangan nagininom ka. Tatang. Ay, tiamog no. Ada sang sangwam nga arak. Ay, cellphone mo't gayam. Data sang sangwam. Ay, tatang. Ay, nasayaat mo ta. Saan ka nga mininom iti arak kita nga rabi eh. Halos rin nabiim mo't ide nga gininom kay ti arak. Uwan tatang. Sino aya dahil takachachat mo? Ay, nakais-isem ka nga makichat. Ha? Kwa? Baro nga gayem ko. Pagayam ko, tatang. Gayem ka dilaing baraw. Anya? Ay, saan nga kasta ti isem mo? No gagangay laing nga gayem mo iti kachachat mo. Ni tatang met. Kwa? Ni Maybell, kasinsinti ka kaopisina ka ni Hill. Inyam amuna kanyak tatang. Single mom isuna. Kahit awan mo ti dagas na no single mom. Yung laki di suti. Makaitid ti pagragsaka barok. Ni tatang met. Adaya. Nagam-amu kami langi din namin sa nga aldaw. Akat. Uri mangkin dinabiit kay penagam-amu barok. Maragsaka na tamakitak nga umisisim ka maday. Kat saan kan nga inumiti arak. Ha? Kasla in love manen ti barok. Tang? Ay na, ti tatang man. Ay ka nagpaisubay. Kasta tilangak ide no may in labak iti babae. Ay na. Amok amin dagita baraw. Ay, ni tatang mat sumrek kay din tatang. Dilada nga mapadmadlaw yun. Ala, Manong. Oh. Ala, di mo unay Manong. Tiyan niya, grasya, ading ko. Detapan nangan mo Manong. Ha? Ay na, kasla ka mo lang may ibusanan Manong. Ay, saan ba? Itaman lang Manong nga naglaing ka nga mangan. Ha? Italaang man nga ganado ka nga mangan. Iti kalabas, nagbasitikan ka, manmano ka nga mangan. Kimotong ka pa yan. Ay, kwa. Awan lang. Mabisinak lang. Iso nga, naimas ti pandangan ko. Saan nga ta nga in love ka manen? Paano? Ha? Si kamot tila ibagbagamot ading ko. Mga kakadlatan. Mga anak mo't latan. Ayun kayo Manong. Nadamag mo ka din. Tian niya. Awan dito yan daman ng Lisel. Ha? Anya ti kahit mo sawan nga awan da dito yan. Nalakodan ti balayda. Ket sang kabagkatan damot nga. Timalaw dito lugar tayo. Damag ko ket napandaamin dyan Manila. Agraman ti kakabsat na. Ken di kiti naganak ken kuana. Kaya apeng ibagbagam ngor kanyak. Awan lang, Manong. Kaya't ko lang ibaga, ang mga kaya't mo nga maamuan. Awanin ti bibiyang ko pa ken kuana. Awanin ti bibiyang ko pa ken ni Lizel. Gapo ka di taadan na biro kam nga sa bali, Manong. Ha? Mangan kakit din. Tiladang ibagbagam. Oy, in love ni Manong ko. Ay, tala ka man. Grasya.
Agyaman aklaunay, Mabel. Tonyo, Agyaman ti panangaklon mo ti panagayat ko king ka. gaputan na paniknikak, nga napudno ti panagayat mo kanyak. Ken nariknak mo ton nga, agayatak king ka, Tonyo. Kinagyaman met king ka. Ha? Inaklon na. Itilikodan nga, naganaka kabalasang. Awan kanyak dahi nga banag. Saan nga napatig kanyak tinaglabas mo? Kasking ka, saan mo nga napatig king ka tinaglabas ko, saan ka di? Nga uri no amom nga, nabiit pa'y nga. Nabiit pa'y nga heartbroken na. Gapo iti panakisi na kanyak ti, nabayag nga kayan ayat ko. At saan ka nagduwa-duwa nga nangaklon kanyak? Uri no, at dadigiti gundaway na nga. Nasaan ka nga sigurado no? Nubukbukod mo ti panagayat ko. Maawatak met kit di. No adda pela paset di ta pusom. Ti sigod nga ayat mo. Ngem, ikariking ka, Mabel. Ikariking ka. Nga bukbukod mong tulaing ti pusok. Kat sabi ko ma, tasikan ti babaeng agbalin nga katakunay-nay ko iti biyag. Agyaman ak Tonyo. Sabi ko matatong palim day tanga karim. Kat agyaman ak ti panangaklon mo iti anak ko. Iti panangibilang mo kas bukod mo nga anak. Pakaragsakak launay. Iti panangaklon ko iti anak mo. Ipatpatig ka, Mabel. Ipatpatig ka, Tonyo. Tonyo. Palubusan na kaparagsakin ka. Gabutaan mo tirikna na ti mapaay kini ayat. Gabutaan mo kagpadpadat nga nagsagawa iti ayat. Siguro kit. Pinagsabat ti Diyos ti dalanta. Datang agpadpada nga napaay kini ayat. Datang agpadpada nga sinaktan day disigod nga ayat ta. Kadyak to'y palubos. Jak to'y palubos nga nagsagaba kan tumanen. Paragsakin ka. Ipaay ko ti amin na pagragsakam nga saan nga naipaay tay lalaki nga nakasikugking ka. Kastamat ti aramid, Tonyo. No anyaman ti nagkurkurangan day disigod nga ayat mo. Day di nang pasakit tinakin mo. Day di nang sugat iti puso. Siyak ti mangkunno. Kat sabi ko matasyak to nga agnanayon. Siyak to nga agnanayon. Makaipaaiking kay ti ragsak mo, Tonyo. Mabel. Mabel. Udno gayam ti kunada. Nalalaing na kiti single ma makasking ka. Oo. Ala, Diyos ko. Opo. Isak mo lamot amin eh. Isak mo lamot amin eh, Diyos ko. Mabit lang.
di mo ka di kayat ko unay. Angin, hinay-hinay laeng. Ay, pasensya ka na. Kaya't kung amin nga ipaniknikin ka, tinapod nung nga panagayat ko. Nga aramidik amin tonyo para iti pagragsakan. Kas subad ko iti panangaklon mo. Iti panagayat ko. Iti kinatao. Iti kinabalasan ko nga ina. Ha? Ay, saan mo nas kinaramidan da kita? Ngin kayat ko tonyo. Kayat kung aramidan king ka, dagiti banag nga saan mo pa nga. Saan nga naipaiking ka, day di dating ayat mo. Day di ex mo. Ha? Anya tiket mo sa wen. Aramidik ti amin, Tonyo. Aramidik ti amin. Iso nga, relax ka lang. Siya kung ti makaamuking ka. Siya ti bahala, Tonyo. Ha? Maybell. Maybell. Diyos ko. Eh, ah, ah. Sige, bata ka lain. Ha? Tasyak tag akin trabaho. Siyak tag trabaho. Parag sakin ka ti uray laton nyo. Parag sakin ka ti uray la. Ay, Neta na, tinugawan na ko. Data. Tikit laing ng Diyos ko. Pudno nga talaga nga nalalaing dagiti single ma'am. Tonyo! Maybell. paring Tonyo. Paring Hil. Ay, itay ka pala nga sisiman. Anya? Itay ka pala nga sipsiputan. Kasta unay tigagit mo magtrabaho Saan nga kasta ti Jarmo, iti kalabas. In love sa amot ti kumpadre ka. Pare, ure no saan mo nga ibaga kanyak, amok, nga dan na pasamak yo, iti kasinsin ko. Ha? Iti kamot pare, nilibagbag, agpeso man. Ay na aya, neta nga lang langam, naka-score ka na la. Iti kinagpaiswan na paring Hil. Agayan et kami, iti kasinsin mo. Ay, kunak tubay! Naglay ka nga talaga, paring Tonyo. Kunak tubay. Ay, apo, alis to ka lang nga ma-in love king kuha na kunak, bet. Tauray no single ma'am ti kasinsin ko. Nalapsat. Nasingpot pa Kaya sigurado laki di. Nga pinaragsak na ka. Sigamot pare. Hindi magpaiso. Agyamanak paring Hil. Tayo niya maumum kanyak, ti kasinsin mo. Baring babaeng kinkwana. Agsubli nga talaga ti dati nga, ti sigud nga. Ganaygay ko iti biyag. Nang runay ti panagtrabaho. Talaga nga naskinumat nga agtrabaho Dapat ti pamilya kamang namnama iti tulong ko. Awan ti anyaman na paring Tonyo. Basta naragsakak, no lagi ti naragsak ka. Sabi ko tada kayon ti agkagasatan iti kasinsin ko. Sabi ko wala. Baring no, makaurnong-urnong akto mo ta. Ijayak ton ti panagkalay sami, kini Maybell. Alakit alain nakto nga rumot nga best man mo, paring Tonyo. Automatic detan, paring Hil. Si Kantubay.
Imawag ka klaeng ta. Kahit ka nga makasarita, Maybel. Kahit nag-good night ka matitayin, iti-text. Sa bali lang mo't ano mangig kumot ti boses mo. Kan mangig mo ti boses ko. Alakit doing good night. Ipalagip ko laking ka. Maybel, tay date tano bigat. When? Anya tidanag mo na yan? Advance happy anniversary. Maybel. Advance happy anniversary, man. Diyak amin mauren ti alas 12 ti tingga trabita. So kumat pa ng kablaw ko king katapusan nga advance. Ay na, maturog takit din. Kat ada trabaho mo bigat. Kastamad kanya. Sige. Basta, laglagi mo ti dinner date tanto Dagasing kay ti dagos mo. Kalpasan ti dinner date, amo blatan. Intanto di paborito tanga lugar. When ka din? Ay na. Alas sige. I love you. I love you too, Maybel. Ay. Oh. Yeah. Di lamamin ano aya. Makatawan ng tunubigatan nga. Agayan ayat kami kani, Maybel. Ay, agyaman ak tadinting sunay ti biyak ko. Nupay sagpaminsan kat malagip ko ni Lisel. Angin. Nukad kadwak ni Maybel kat mawin pinsan nga malipatak. Ay, sabi ko tani Maybel, tinaikari nga para kanya. Sabi ko taison ti agbalin katakunay na ko itibiyak. Ay, at maturog ak malangin. Hey! Tanyaw, baraw. Nagranata man dito'y kalsadan. Ne, wen nga rod, Auntie Marites. Ay, agad ta, no agawid kan. Ay, sa anak pa nga gawid, ante. Adang amin date ko. Ah, asino ti ka-date mo? Dete kayan ayat mo nga single mom. Wen ante, ni Maybel. Saan ka di ngayon bagakbat kada kayo tinaga na hindi? Ay, nalipata kon baraw. Aya. Ay, wine baraw kadama ni bagaking ka. Anya de dyan, ante. Nadamag mo ka din. Ag-istorya kay man ti Marites yun ti Marites. Ay, nasaan nga maritas na ito? Si kamat barok, nagluko ka. Agpaiso ti ibagaking ka, di mo ka di pa nadamag. Ti anya, ante. Nagsublain ti pamilya ni Lisel dito yung lugar tayaw. Ha? Ang agab-abang dalaangay. Ta, nailakod na nga rod, day di sigod nga, balay kinluted Anya? Wine, agab-abang da ka no, dito'y sentro. Apay nga tamot nga, nagsublida, ante. Ay na. Baraw, nakita mo ka din ni Lisel? Ha? Saan pa yan, ante? Nabalbalin. Urejak magitkitan ni Lisel. Apay ka di, ante? Ay, kwa. Saan latan baraw? Uray ta nalipatam samot ten ni Lisel, gapot adan baro nga ayat mo. Ha? Panawan ka pa'y baraw. Agore ka, ante. Adda ka di kahit yung ibaga kanya. Apay ka damdamagin yun, no? Nakita ko ni Lisel. Kwa. Alipatim din baga. Ibagayo ko, ante. Pangaasiyo. Apay. Anya no nagkita kami kini Lisel, kung saan? Ikat damagik kumaking ka Nung nakita mo, tanong nakitam ko man.
amom ko man, ti kasasaad na. Ay, di kayo maawatan, auntie. Ano yung kasasaad na? Ay, katidamag ko, baraw. Adda na karo asakit ni Lisel. Hanya. Nga isugayam nga inlako da day di balay kin lutid da. Da nagkasapulan da iti dakkilagatad nga pinagpaopera na di Manila. Kanser ka no, ti sakit na. Isumadlagayam. Nga kalbo nga nagawid dito. Kin nakakutkut daw. Pudo ka diti bagbagayo, auntie. Ni ka dilisel nga agpaiso ti bagbagayo, auntie. Wan baraw. Isaw. Nakakutkutong. Nga awan ti buok na. Uray kiday awan. Gaputa nagpakimoterapi ka no. Pag siguro agad na ibusin day naglakwan da iti balay ken lute da. Iso nga nagawid da dito yan. Ha? No kasta. Saan nga? Saan nga nakabirok iti sa baling ang lalaki ni Lisel? Iso nga nakiwinaswas kanyag idi? Is nga taa. No di gaputa adda nakaro sakit na nga din imbagbaga kanya. Nga nagkasapulan nga na panjay Manila tapno agpaagas. Nga taa. Barok. Tanyo. Tanyo. Ha? Abi nga kasla. Kasla awan ti ganay-gay mo nga. Nga makirinuman sa kanya. Ha? Kwa? Itay pailaing nga. Madmadlaw ko. Itay na panta nag-dinner iti restaurant. Kasla na adda sa bali nga panpanunutem. Kasla adda na dagsa na parikot mo. Ang itay damagag awan ko naman. Nga nabannog ka laeng. Ang uri, aging gaitang adata dito yung motel. Kasla agtay-tayik ti panunot mo. Kasla awan mo dito ti panunot mo. Ha? Kwa? Saan? Nabannog ka laeng ko nakman. Uwi nang dati-dati man. Ure na da problema, ibagam kanya. Nung nabannog ka, adalatamot ganay-gay mo nga makirinuman sa kanya. Ngam itay kapelain nga. Itay kupelain nga. Kang kanin dati kukwam. Kasla, saan ba't ka umingarang ti uray la? Ha? Kwa, aman. Sige, padas mo ulit. Ibagam kanya. Ano ti problema? Nakikitam? Awanin. Marshmallow manin. Ha? Saan? Padas ko Uy. Pasensya ka. Sige, ituloy mo lang yung Brian. Oh, nakarkaro matitan. Madimot pulos at umangkinin. Marshmallow matlatan. Ha? Gulay ka. Saman. Oh. Madi tumangkin. Tunyo. Pasensya ka, Mabel. Anya ka diti problema. Ada ka di problema ta? Ha? Awan. Eh, maapi nga rod.
itaman laing nga napasamak ti kastoy. Dati no aprusak laing, nakainga rin. Ita, isakmol ko pa yun. Madilat ta. Ha? Ay, kwa. Pasensya kan. Baliwan tanto laing hindi umay dito eh. Ang nabanduga ka talaga. Tonyo, saan lang nga bandog dayta? Amo ka da problema. Ibagam ko makanyak. Pasensya ka nun. Awan ti problema. Unay kamot din. Kakaiso ng anniversary ta, Tonyo. Kastoy pa yun. Sa balim gayam ti pagturturangan ti panunot mo. Sa balim gayam ti ada iti panunot mo. Sige. Agawid talaing yan. Itulog na ko ni ti balay ni. Baraw, sobre ka, nandamang kachat mo ka din. Damot sang-sangwam nga arak baraw. May gandang daginumda. Ay, saan? Rabieng. Itay kumaa. Ano ti orasin? Alas 11 ti rabieng. Di ba't nala daw ka nga nagawin itay, tanakidate ka, iti kayan ayat mo. Pega raw, nga umin-inom ka, hindi kas nga oras. Di ako maawatan ti rin. Kituray siya baraw, di ka mo't maawatan. Anya ayat ti marikrik nam, ibaga ba? Anya ayat ti problema baraw. Nagsubling amin diti lugar tayon da. Asin daw. Dalisel tatang. Anya. Ito, anya ko ba nung nagsubli na dito eh? Abay. Saan mo nga kunaan nga ipatpatig mo pala dahil siya kababae nga nang pasakit tinakam mo. Nga nang paay king kaide. Tatang. Saan gaya mapudno nga? Ngayon sukat na kiti sa bali iso nga nakiwinaswas kanyak idi ni Lisel. Ha? Anya? No di kat adagayam na karo sakit na tatang. Nga maapi nga di na imbaga kanyak. Di na imbaga kanyak nga na karo sakit na nga makasapulan na ti agpaagas. Na imbaga na kumakanyak din tinulungak ko ma. Ay, kita. May salaag ti. Mapanunod ko nga rason baraw. Saan na siguro nga ibaga king ka? Tapno saan ka nga agsagaba? Tapno saan ka nga maasyang king kuana? Tapno saan ka nga agproblema? Amangan no nakaroonay ti sakit nan. Kay, imbes nga agragsak ka, agsagsagaba kan tulaeng, iti sidong na. Anya, kapi ko ma. Kapi nisot ang desisyon datang. Ay, diya ka mo Di na siguro ma-clown. Ngagsagsagaba kan tumag. Mayat ngagsagsagaba iso na iti sakit na. Siguro kaya't naakit naragsak kalatang agdanayaw. Iso siguro nga nakiwin na sumasking ka. Tapno makasapul ka iti baro nga ayat mau nga makaipaaiking ka ti ragsak. Gapo siguro tadinan maipaaiking ka gapo iti sakit na baraw. Ang rumbing nalaing kumangimbaga na kanyak tatang. Katapay, pakaragsakak kumamat. Di tumulong para iti panagimbag na. Saan kit nga nakiwinaswas kanyak? Yan, anda nga nasakit anak, tinaramid na. Wain ngam saan mo kumamot? Saan kumamot nga dimteng iti biyag mo ni Maybel? Nga kaayan ayat mo ita baraw?
ni Mabel nga nang ripaay king katiragsak. Iti lasod iti makatawan. Yung tatang. Sak maawatan tatang. Apay. Adda ka di pa nagduwa-duwa mon kini Mabel Barap. Itatan na amuamon ti kinapudno. Di napasamak kini Lizelle. Diyan ka ron ang mutatang. Diyan ka mo. Diyan ka mo. Lizelle? Tonyo? Naamok nga. Nagsubli kayo dito lugar tayo. Nagsalsalud-sudak no sa din nun ti pagyanan nyo. Ket na ibagada nga dito eh. Sika nga agpaiso. Mabalin ti sumrek. Sige, sumrek ka to niyo. Ang yaman ako. Aping anda ka dito eh. Gaputa kahit ka nga makita. Kahit ka nga makasarita, Lizelle. Anya ti nas ka napagsaritaan ta. Adu dagitik sa ludsud ko nga kahit ko nga sungbatam. Umuna-unay, api nga di mo impudno kanyak ti kasasaad mo. Api nga di mo imbagang handagayam sakit mo. Pakawanin na kumaton nyo. Ngimjak ka ba ilan nga Tsak ka ba ilan nga ipudnuking ka iti kaputa amok ti agbalin nga reaksyon mo. Amok nga nasaksakit king ka numaamuam iti nakaro a sakit ko. Angim na sakit mo tinaramid mo nga nakiwid naswas ka nga awan man la ti amok no apay na anya ti rason na. Angim makita ka naragsak ka itantonyo. Ha? Api nga sikat tinagdesisyon ka dahil nga panag. Di mo matammo ti mariknak. Nakikit ko kumangaimpod nung kanyak ti sakit mo, Lizelle. At nga nasakit king ka numaamuam. Nasaan ako nga agbayag dito'y lubong. Tonyo. Ha? Karigatan ti pamilyak ti panagimbag ko. Napanak nagpaagas di Manila. Nagwaras hindi kanser ko. Ha? Anya? Imbagam ko makanyak idita nakatulong ako ma. Awan ti mabalin mo nga itulong to niyo. Di naman maitulong mo. Katay makita nga naragsak ka. Nga saan ka nga mairaman iti panagsagabak? Ha? Api nga minibagang magsagabak. Pakaragsakak ko mamat ti adalata iti sidong mo bayat iti panagsakit mo. Kinabailan ta ko ma. Ang mga nunaktot na katulungan ka. Lizelle. Api nga naramid mo ti kastoy kanyak. I'm sorry, Tonyo. Ngimadad nga nasakit kanyak. No amok nga agsagsagaba kan tulaing. Nasaan kan no naragsak kanyak. Lizelle. Lizelle.
Anya? Oh, Tonyo. Ladingitek, Maybel. Yung makunkonsensya ak. Ay, tay karik yung kaidi nga. Dumting to ti gundaway nga bukbukod mo to laeng ti puso. Ladingitek nimsaan nga natungpal. Tonyo. Sa anak tumet lang nga naragsak. Sa anak tumet lang nga naragsak. Nga po taamok ngagsagsagaba ni Lisel. Iso nga pakawanin na kuma. Makiwin-win na swas ka kadi kanyak, Tonyo. Awan ti amok. Awanin sa bali pa nga mo karami din. Madlang umet nga rin nagkadkadwata. Sa bali ti agtartaray ti panunot ko, Maybel. Ipatpatig mo ka di pilaing ni Lisel. Kasla saan nga napukaw ni Lisel iti pusok. Nupay nagbalin ka nga pasit. Nupay nagbalin ka pasit na. Kadagiti nga panawin nga mas kasapulan nak ni Lisel. Di talaan mo. Amangan no agsabat tumanin ti dalan ta. Kasi ano di Junjun. Inamnaman na niya. Inamnaman na nga. Sigatig balin nga may kadwa nga dati na. Di tangar tirigat na Maybel. Marigata na kagdesisyon. Angim sa anak mo't nga naragsak. Pakawanin na kuma. Ngimusan ko nga maitid. Ti amin-amin ko ikaw. Kasi niyong nagsakit. Nagsakit nga agpaiso. Ti impaay na. Ti pa nagsubli ni Lisel iti lugar mi. Ti pa nagsubli ni Lisel iti bihag ko. Gaputa saan lang asyak tinagsagaba no di ket pati ni Maybel ken ti anak na. Uray no kasanot pa nang idurduron kanyak ni Lisel tapno ituloy ko ti biyag ko nga awaan isuna iti biyag ko. Uray no kasanot pa nang ibagbaga na nga lipatek ko na maminpinsan gaputa sa anak tulang nga naragsak ken kuana. Uray no kanayon nang ibaga nga saan to nga makisinnublian kanyak. Uray no Uray no, iso amis mo ti mang patalaw kanya kiti balayda. Sa anak nga agtungpal. At ikayat ko makabawi akin ko ana. No apay nga idi nakiwin naswas kanya ket dagos ko metlatan nga inaklon nga sa anak man lang nga nangaramid. Iti wagas tapno na ti kasta ket maamwak ti kinapudno nga kasasaad na. Nga nagalisto ak nga si Muko ken kuana kasin yung
Tano ko manaamuak adda ako may iti sidong na iti abay na bayat iti panagsagsagaba na iti sakit na. Adda ako may iti sibay na bayat iti panagpapaagas na. Adda ako mga mangpapaisim kenkwana no kasta nga agdadanag sakbay nga mapakatan iti agas. Adda ako mga mangliwliwa kenkwana sakbay nga tudukan da iti dagom. Sakbay nga iwaan. Sakbay nga operaen da. Angim saan, taaddaak mo't nga gragragsak iti sidong ni Mabel. Tsak maawatan tirik na kasin nyo. Awan mo ti basol ni Mabel. Nadikit siyak yung basol ti amin. Kasi yung iso nga nagtakli na kiti programa am taging ka ita maburburiburan ti panunot ko. Panawen laengen ti makaibaga ti pagpatinggaan ti biyag ni Lisel diti rabaw ti daga. Ngem ti kayat ko awan ti sayangek nga oras kaday nga nabatbati nga oras ni Lisel. Kayat ko nga iparik na kengkuana ti panagayat ko. Angem ti makadakes kasin yung dati ko nadan no adaman nagsubli, adamat ti mapukaw. Adamat dagiti gundaway na nga panunutek mat ni Mabel. Amok ngagsagsagaba mat isunak at madududog ti riknak. Kasano sapsapulin naggayam ni Junjun nga anak na. Sa dino ti ayan ni Tito. Sa dino ti ayan ni Tito. Tonyo, mama, mami. Ay. Duda kayo ti adday ti sitwasyon ko kasi nyong anya ti rumbeng nga ramidin nyo. Gusto ka di tinaramid ko. Sa anak tumad lang nga naragsak iti sidong ni Mabel. Kaputa, panpanunutek tumadlaeng ti kasasaad ni Lizel. Gusto ka di tinaramid ko. Balakadan dakman kasi yung pang-aasiyo, takayat ko nga malawlawagan ti panunot ko. Kat sapay ko ma, tami kandak iti balakad, nga pakalawlawagan ti panunot ken riknak. Dahil ito nga ron ti pakabuklan ti surat ko kasi nyong, katagyamanak ti anos mo nga nangibasa. Sapay ko ma, damit na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon na akong tagyaman, kadagiti makaited ti balakad. Pasensya kayo no, nagbalinak ka emosyonal iti surat ko kasin, katalaga nga, dahito iti puddo nga marikriknak. More power to your program. Ken sabi ko mado pa iti matulungan yung problema akas kanyak. Tuyag problema apagaya mo, Tonyo iti Pangasinan.